rapi amat ya kampungnya. Ai si Abah geus ajan lohot can balik kene bae di kebon. Keur naon kene poho ka salat. Si Abah teh musingkeun emak bae heran. Jalan ada bilang. Kenapa? Semua galak teuing. Ini mah langsung mama yuk, Lin, sama Abah. Mau ngapain? Mau kan kamu ke Abah aku lah. Oh, yaudah yuk. Yuk, tuh Neng, tuh Mak. Oh, itu. Mak ulang itu. Udah? Kenapa sih lah? Ini. Hati-hati. Oh, gitu ya, Pak. Kamu gitu yuk. Pohon. Hati-hati, Cuk. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai si Ucup. Aduh. Iya sah Ucup. Aku bawa ucup lah. Ucup, letik kene ujang kasep tentang waka bobogohan. Oke, mana nyari kanan? Atuh kajen, Mak. Atuh nganteng anak normal. Normal. Ki can lempeng ujang. Pakai paralon yang nanteng, Mak. Jadi kok si Abah ya Kan cuna. Heeh, Cong. Ngomong-ngomong Abah, iya Abah ti isuk encan balik di kebon. Mubus meureun, Mak. Aduh, atuh ulah kitu. Gede urang ka kebon yuk nempok ka Abah. Ayo. Neng, sok calik heula Ucup. Iya. Kena calik. Mak ajar heula nya nek nyiapkeun dek mah urang urang dek ka Abah po Abah. Karunya Abah. Oh, itu nggak apa-apa, Mak. Heeh. Masuknya. Bawa, Mak. Aduh, Neng. Tinggal ucup kayak Mak, Neng. Gantai sedoang ke Mak, Neng. Nantinya. Boleh kali. Tapi kan Neng, belum pernah mau ucup kayak Mak, Neng. Oh, kemarin Neng balik bicaranya tuh kumak. Enggak, kan udah izin. Neng kumaha bebe jana. Habis main sama Cuk. Tadi Umah ngomong lagi. Terus kata Mak, oh gitu. Gitu doang, kok nggak diomelin, kan udah izin. Heeh. Mak, coba lama di dandan kenyatuan gitu. Lanjut. Tanda ke Abah. Oke, mak nyadak cai heula nya, Cuk. Oh, kan tuh bakal Mak. Yuk, mak, tempat emak ya kudu geulis ih. Tah, gelis. Ayo, Cuk, urang ka Abah. Neng, Mak. sekalian dikenalkeun ka Abah. Iya. Kayaknya emak nutupan lawang heula. Kan Si Mak. ayam maling. Hei, mau badaan ge. Aya, Cuk. Naon? Kuasa Kuasa eng, gitu heueuh. Ayo. Ayo malah. Urang ka Abahnya, urang langsung ka Abah. Oh, Mak. Tuan bae, ku Abah diri di restuan. Mak. Ini tadi kasep. Mak. Ini tadi urang dulu. Jangan Mak, namo. Ayo. Mudah-mudahan Abah aja ya. Mudah-mudahan Abah di restuan, Abah beres. Bu Haji, ada kamar Bu Haji. Lek nempok Abah Haji itu ke balik-baliknya. Ini saya tanya ujung. Neneknya. Jadi ke mana? Rekan-rekan cai ka Abah jang. Oh, kata ngomong suami dan tuh. Encan, anak calon, jadi kan dituduhkeun ka Abahna, sugan diizinan. Heeh. Ayo nya jangnya. Mangga Bu Haji. Aduh, iya si ibu ngatekeun cai naon apa paheun apa naon dia si ibu karvan si ucup teu ingeteun beureun ka dieu ye hah aduh kamarana bawa ieu ucup teu makolos ka dieu ye oh iya si ibu sampai mana ya si ibu bawa kencai bapak. Assalamualaikum Abah. Kunaon poho ka balik poho ka salat Abah.
pakai ngarap-ngarap dulu di dia keausan kapanasan manikesan di awak ya. Ya ibu mau kencai yang abah. Iya sajuk. Kamu ucup lah. Hah? Kamu gua. Ih, geuning buah kabogoh neng. Aduh, si Ucup, ah. Emang bogoh neng ka Ucup ya? Iya bobo. Bogoh? Ih, itu bener neng. Neng mah bogoh kayak bapakna kumaha jeung mana di ditu? Hah? Setuju kali. Lain gitu neng, ucup mah kos gitu kene, budakna. Sok sare ge ye, sok dikelek emak, ya nama, yang kelek emak bae amun sare. Gandeng mak. Hajeun, abang nyahueun, kasep. Nah, Nyabanya. kumaha ya? Bapak jeung emak ye kek. Kan itu nanyakeun, bapakna jeung mana setuju henteu Bu ye? Setuju coba orang kali itu kayak mana pak? Atuh cari ke ngobrol dia cari ya. Bu, ayo kumaha atuh ya si Ucup ya ku urang ya, ha? Ya bapana jodar mana balik-balik pan di Arab, ha? Urang atuh sebagai makolotna, kumaha bae ke carana isukan urang ka ditu. Bah, isukan orang kayak mananya? Orang kokolotin karunya. Aja an incu orang hayang ribut hayang kawin baik. Terus itu orang isukan orang kayak makolotna awewe bah. Neng teh bang bejakeun ka bapak di imah ka emak. Dek aya bapak kolotna Ucup ka dieu. Itunya bang bejaan ka di imah isuk beureunya punya ka ditu. Orang isuk ka ditu. Nah, Ucup. Nya Ucup. Mak siapa? Bah. Ayo. Ayo tuh orang balik bah, abang pan can salat lohor. Ayo Ucup neng. Urang di imah. Imah bae lah. Ngopi di imah malah. Heeh. Tadi bah ieu da jalan ka mana abah? Ih, si abah teh. Yang punten kenon yuk. Abah. Pasti mana? Eta tas milik kebon talah nyapuan bae di nyata tarja si Ucup nyamperkeun ka jeung ngomong-ngomong. Tara boga minantu. Oh, eta si Ucup hayang kawin. Mana can disunatan. Es kini kelek mah haji bae. Mangga. Ayo Ujang. Ayo mangga. Neng ulah lain kasih Ucup mah, si Ucup minta disunatan. Naon sia? Aduh, Neng. Gimana? Enggak tentu ya? Hidup sieun. Enggak kok. Ayo dicuk ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Dari mana aja, Neng? Habis main sama Ucup. Main gak inget waktu ya? Ayo masuk. Habis dari mana? Terus dari luar, Bu. Main kok nggak tahu waktu. Ibu kan di rumah juga kan nggak ada yang bantuin kerja. Cewek kan cuma satu. Ya udah lain kali jangan begitu ya. Iya, Bu. Ya udah pulang aja sono. Aduh, ibu gitu amat ya sama Ucup. Kasihan Ucup. Kenapa sih, Neng? Jangan nangis mulu. Ibu jangan galak kayak gitu ke Ucup Bu, kasihan Ucup. Kan ibu galak juga untuk kebaikan Neng. Ya ibu jangan kayak segitunya Bu sama Ucup, kasihan. Emang dia tinggalnya sama siapa, Neng? Dia tinggalnya sama abahnya Bu. Sama abahnya. Iya. Ya udah nanti abahnya suruh kesini aja ya. Iya Bu, nanti dibilangin ke Ucup. Lu mana Ucup? Abah. Mina. Mana, Bang? Aduh abah. Mani bagus pisan. Daerahnya ibu mah ieu. Iya, yang kan Ucup ke mana? Geus, Bang. Tapi tadi udah terbalik deui. Tadi ngomong naon bae mana ka Ucup?
Tuh, loba juga tiga abah yang ada tuh bola. Hidup siun. Ibu bilang bagus rasa bah. Aja ibu mah. Bismillah belanya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Enggak. Silakan duduk, Bu. Pak. Iya. Oh iya Bu. Ya abah duduk abah. Oh iya, ini Cup, ada perlu apa? Ini Bu, ini di sini Ucup sama Abah sama Ucup cuma pengen silaturahmi ke Ibu. Oh, ini neneknya Ucup sama abahnya. Masih muda ya neneknya? Ah ibu bisa aja. Jadi begini Bu kedatangan saya. Saya kan dari ini kakaknya Ucup ya. Mau ada rencana. Oh iya, saya nurutin kata anak aja ya. Nanti saya panggil dulu anaknya ya. Oh iya bu. Pasti. Keluar, Neng. Ini gelis pisan ieu. Nyabahnya. Si Ucup nanti ngebuat ya. Pantesan Ucup pada kabung bulengan. Neng, kemarin nanya, kumaha Neng ka Ucup jakan kuari. Maaf, emang geus katimu ibu. Kumatan Neng ka Ucup. Gimana, Bu? Ya udah, Ibu mah terserah Neng aja. Kalau Neng suka mah nggak apa-apa, Ibu terima aja. Oh, ya udah. Iya bu, cuman Ucup masih begitu keadaannya, belum kerja. Kumaha abah? Ayah Abah mah ngadukung baik kanya jadi incu sing peranjang jodona sing Amin. deket rezekina. Amin. Ayah Abah mah ngadoakeun bae nu jadi bapak kolot. Amin. Kumpak kitu bae Bu tah. Kumaha bu? Atau kumaha budak janggeus deket, ya kan? Satu bae saya mah geus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Jadi- abah. Ucup jadi kawin. Ini Kapan nih rencananya Bu? Ya nanti kita tentuin aja Pak ya tanggal dan bulannya. Ya itu lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Jadi kan nggak sampai menunggu-nunggu lagi. Jadi kan kita bisa persiapan gitu. Iya bener Iya, bang. Mm-mm. Iya Pak. Ucup jadi nikah. Serius tuh, Mak? Serius? Alhamdulillah. Bu, nuhun punya. Nuhun Bu, nuhun. 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 Nah, paling di restoran ku ibuna sing nu bener. Bang. Iya ya benar. Nuhun nama. Bang, udah. Kemarin mah geus moal ke SD kalek kumadeuy nya. Jadi orang udah oke kawin. Iya, alhamdulillah kita jadi nikah juga. Iya, Neng bahagia enggak? Iya, bahagia. Aduh, sih. Alhamdulillah jadi kawin. Jadi era bah. Ya Bu. Pas Abah teu ngora jadi ibu. Bisa baik. Abah. Eh. Action. Kami segenap pemain keluarga si Ucup mohon dukungannya. Jangan lupa tekan tombol like, Share. komen, And subscribe. Wey.